Ukiona ile lift Mungu anakulift na yani ile speed Mungu anakupeleka nayo unasema heri hivyo. Beta hivyo haki. Toria njugaga kabo guo. Nderora haria Ngai andwarite, nderora maundu maria Ngai anjikire, unasema tu beta hivyo. Uligogewa. Kugogewa ni nini? Nasijui. Kabisa mama Triza bless me babe moja yangu. Kafogo kuna mtu anaweza kuja kwa maisha yako akuharibie but oko ringi ni Ngai umutumite nigetha akulift kirathimo-ini giaku. Nigetha akulift kirathimo-ini giaku. Ta imagine tiriri korwo hana ndanyururirio ni muirwe Penina ri. Korwo hana ri ta wikire kiratu-ini kia hana korwo hana ndanyururirio ni muirwe Penina ri maybe Ngai ndangiamuheire ki ndangiamuheire mwana angeikarire utatumia ari angi maumagwo ciana no horo cio gathira si ndio but hana ri akirehwo hau nigetha nyururie Penina na munyururagio ogwakia nake hana ri the more anyururio ri noguo agiaga naki na ngwataniro no muna Ngai githĩ tiguo ngwataniro yo no muna Ngai ri igituma hana aliftwo kirathimo-ini giake Ngai akimuhe mwa ona ni mwana kana heirwo ciana githĩ ndaheirwo ciana na tareke ngikumakie we utathoma maandiko thi uthome. Kuna wenye wanatuharibia imagine hata tunawashukuru kozi wametufanya tufike mahali tumefika. Ni tani ri igiriko kodi athukeirio muraiga igiriko kodi athukeirio ri igiriko kama sikuharibiwa ningekuwa wapi? Mngekuwa mnanijua? Hamungekuwa mnanijua by the way. Isipokuwa ni kuharibiwa hamungekuwa mnanijua. Igere hor baby hata ningekufa kitambo. Na ngariganira. So maundu mange mekekaga kwa wega mambo zingine. Okay, tunalaumu Mungu, tunatetesha Mungu but inafika mahali ukiona ile lift Mungu anakulift na yani ile speed Mungu anakupeleka nayo unasema heri hivyo. Beta hivyo haki. Toria njugaga kabo guo. Nderora haria Ngai andwarite, nderora maundu maria Ngai anjikire, unasema tu beta hivyo.